Assam Sarkar pen Durga Puja Katalona Parman GT Nipain Kora Sirkep ar Nipen Chokomarapan Nongnam Kipiji Apan Hukum Kipi Bokolia Ghatana Kapalo Patra Disa Long Kuti Kitamamoy Araki Aharmu Kene Than bang maneswar kalita kang bodeta puthak pin khatrong pi arong adana toma phan thana long hangsi inut pen inuta phan rai komasai ke atom karju kapatar tokasai keklep pini karbi pran toma biota long pen kadok kabya phanta kardo nang pajriklo kardo tangti pini karbi pran toma biota angton pen arjwik tha sarkara chokomar aham phanga phan biota kemi Assam Sarkar pen Durga Puja Katalona Parman GT Nipain Kora Sirkepar Nipen Sarkarano deng Arumalong Kedo Achokomara Phan Achiklo Nongnam Mate Dormoha Kipiji Aphan Hukum Thopon Tanglong Assam Sarkar pen Durga Puja Katalona Parman Pura Sarkar anu deng Arumalong Kedo Achokomara Phan GT Nipain Kora Sirkepar Nipen Nongnam Mate Dormoha Aphan Treasury Angha Pangpu Pontrailong Laswa Hukum Assam Sarkar Finance Budget Saikam Under Secretary Pensi Lam Toyalo Pachitaksi a district tina longkido Treasury Saikam Aphan WT Messas Pen Pachinilo Bokolia Ghatana Kaparlo Patra Disa Long Chitini Pain Kora Phoani Kuti ke Thamamoy Araki Aharmukinep Dunlong Pen Karbiang Long Along Araki Aharmu Jomplupu Alam Long Lake Lok Letang Karbi Anglong Aphan Araki Aharmu pen ingmoy bomlo Bokolia Ghatana Kaparlo Patra Disa Long GT Nipain Kora Phoani AS01M3277 Ihomatra Kalong Kuti ke Thom Amoy Araki Aharmu RJ pen Neptunlo Lasokata Rib Arpu Bokolia Ghat la pen Hara Ghatana Raiko Matumsi Deng Ponlo Nagaland pen Guwahati Anatke Pon Boma Hutsi Manipura Soraphan Neptunlo Kaching nang lokatuma men ke truck kate warabang Bimal Meite lapen handyman nanau Meite puhenlo আজি early morning ote amar eta information asile je ekhon truck Guwahati registration or মানে drugs niar hombobana asile Dimapuror pra Guwahati leke তো গটিকে আমি ইনফরমেশনটো পাই বকলিয়াতে আমি এটা স্পেশাল নাকা আৰু এটা সার্চ টিম বহালু ইহতি এই মুভমেন্টখিনি ট্ৰাকৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা মনিটৰ কৰি আছিল আমাৰ হে টিমটোত আছিল এসআই প্ৰবেশনাৰ হিমন্ত কিশোৰ দত্ত এএসআই ডেকা আৰু এএসআই বৰা বকলিয়া থানাৰ তাৰপিছত আমি বহুত দেৰি স্পেশাল নাকা দিয়া হল তাৰপিছত পাট্ৰা দিছাৰ ফালে টিমটো আহি পেলে ট্ৰাকখন দেখা গৈছে যে এখন মানে ৰখি আছে আৰু ড্ৰাইভাৰতে ওচৰতে খোৱা বোৱা কাৰণে হেৰি কৰিছে তো আমি ট্ৰাকখন স্পট কৰি পেলে আমি আমাৰ টিমটোৱে ইমিডিয়েটলি এসপি ছাৰক জনোৱা হৈছে তাৰপিছত ছাৰে মোক আহিবলৈ দিলে তাৰপিছত মই আহিলো মই অহাৰ পিছত আমি ড্ৰাইভাৰটোক আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেছ লৈ পেলে আমি ট্ৰাকখন চাওঁতে আমি সাসপেক্টেড এটা পেকেটিং পালো তিনটা পেকেট আছিল তো পেকেট কিটা আমি উইটনেছৰ প্ৰেজেন্সত উলিয়াই পেলে খুলি চালো হে তিনটাৰ পৰা আকৌ 15টা পেকেট পালো হে 15টাও খুলি চোৱাৰ পিছত আমি নীলা কিছুমান সৰু সৰু পেকেট 149টা পেকেট পোৱা গৈছে তা নীলা পেকেটটো আকৌ খুলি চাওতে দেইছো সৰু অৰেঞ্জ কালাৰ টেবলেট যত মানে কিছুমানত মাৰ্কিং আছে RWY এনেকে লিখা হৈছে আৰু যেহেতু আমি অকমান আগতো এবলাক ৰিকভাৰি হৈ থাকে তো আইডিয়া এটা আছে এটো হলো এতিয়া মই সাসপেক্টেড বুলিয়ে কম সাসপেক্টেড এটো ইয়াবা টেবলেট বুলি কয় এটো হে এটা হেৰি ম্যানুফ্যাকচাৰ ড্ৰাগ হয় নাৰ্কোটিক সাবস্টেন্স হয় এটো যেটো ব্যান্ড হয় এটো আৰু হেমতে আমি যেটো প্ৰসিডিয়াৰ আমাৰ NDPS এক্টত আছে হে প্ৰসিডিয়াৰ মতে আমি স্পটতে এখিনি সিজ কৰিলো আৰু সিজ কৰাৰ পিছত গম আৰু ড্ৰাইভাৰ কিজন আপোনাৰ এজন ড্ৰাইভাৰ আৰু এজন হ্যান্ডিম্যান আছিল হে গাড়ীখনত দুই কিজন আপোনাৰ মণিপুৰৰ হয় ড্ৰাইভাৰজনৰ নাম আছিল ওইনাম বিমল মেইতে তেও মণিপুৰৰ হয় আৰু আপোনাৰ যিজন হ্যান্ডিম্যান আছিল হি ওইনাম নানাও মেইতে হি তেখেতু মণিপুৰৰে হয় আৰু হিয়তি হে বাছখন মণিপুৰৰ পৰাই গুৱাহাটীলৈকে গৈ আছিল লৈ গৈ আছে তাৰপিছত ইয়াৰ মূল্য আপোনাৰ এটা টেবলেটত আমি 1500 কে ধৰু হেতু মাৰ্কেটত লৈ যিমান প্ৰডাকচনৰ জাগাৰ পৰা দূৰ হৈ গৈ থাকে হিমানে তাৰ মূল্যটো বাঢ়ি গৈ থাকে এইখিনিৰ আমি 1000 কে ধৰিলো 29800 tablets পাইছো পাৰ টেবলেট 1000 কে ধৰিলে আমাৰ 2,98 লাখ মান মানে অনুমানিক মূল্যটো হয় আৰু
ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰটো কি আৰু ট্ৰাকৰ ক'ত লুকুৱাই আনিছিলে বস্তু ট্ৰাকৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ লুকুৱাই আনিছে আৰু ট্ৰাকখন আমাৰ A01MC3277 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হেৰিটো আৰু ট্ৰাকত তেনেকৈ যায় নেকি ধৰক ইনফৰমেশ্যন আছে বুলি আপোনালোকে পাইছে ইনফৰমেশ্যন নোহোৱাকৈ গৈ আছে নেকি তেনেকৈ এতিয়া আমাৰ নাকা চেকিং আপুনি দেখিছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাওঁতেও এণ্ট্ৰি কৰোঁতেও নাকা চেকিং কৰা হয় আৰু আমিতো যিমান পাৰোঁ ৰিকভাৰী কৰিয়ে থাকোঁ আৰু এই গোটেই যিটো আমাৰ নতুনকৈ 29 নেশ্যনেল হাইৱে সেইটোত আমি বহুতখিনি ধৰা হৈছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুতখিনি ৰিকভাৰ কৰা হৈছে বেলেগ বেলেগ থানাত আৰু গোটেই ৰাস্তাটোতে ঢেৰ আমাৰ থানা আছে 4-5খনমান থানা আছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ ডিটেক্ট হয়েই আৰু ইয়াত নহ'লেও আগত গৈ হ'লহেঁতেন বা আগত কিবা কাৰণে মিছ হৈ গ'ল ইয়াত ধৰিছোঁ এই তেনেকৈ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অভাৰঅল যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টাটো চলাই আছোঁ আৰু ইনফৰমেশ্যন পালে আমাৰ ধৰা হয়ে আৰু আমাৰ ডেইলি বেচিছত ৰেগুলাৰ নাকা চেকিং হৈয়ে থাকে আৰু মই ভাবোঁ কমিছে বহুতখিনি যিহেতু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত ৰিকভাৰ হৈছে বহুত এবছৰ লাষ্ট 1-1.5 বছৰৰ পৰা ভালকৈ ৰিকভাৰী হৈ আছে তো এইটো নিশ্চয় এইটো ট্ৰেডটো অলপ এফেক্ট কৰিছে এইবিলাক ৰিকভাৰী তালাচীৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবে নেকি ধৰক প্ৰতিখন গাড়ী যায় সন্দেহজনক কিছুমান গাড়ী যায় এতিয়া আৰক্ষীয়ে তালাচী কমাই দিছে বুলি শুনি আছোঁ তেনেকৈ কমাই দিয়া বুলিও নহয় তাৰমানে চেকিংটো আমাৰ কৰা হয়ে কিছুমান থানাত কমি গৈছে যদিও এণ্ট্ৰি পইণ্টত যিহেতু ৰাস্তা একেটাই 29 সিহঁতিটো দুখনমান থানাত চেকিং কৰা হয় কেতিয়াবা বেলেগ দুখনত কৰা হয় আৰু আমাৰতো ৰিকভাৰী হৈয়ে আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এজ এ হোল আৰু মই নকওঁ আমুক থানাত বেলেগ কিন্তু এজ এ হোল ডিষ্ট্ৰিক্টত ৰিকভাৰীটো হৈয়ে আছে না আমাৰ হয় নাকাটো চেকিং হয় ছাৰপ্ৰাইজ চেকিং হয় আপোনাৰ বহুতখিনি থানাত ডকমকাত হৈছে হাওৰাঘাটত হৈছে হৈয়ে থাকে Kedamtang Chiti ni phaing kora isiarni rong RAME English School along Karbi language teacher Kania Tokbi lapen ator Miriam rong pipiatuma phan Dokmuka police station along hangsi Thanbang Maneswar Kalita phan ke theklong ledera puthak Raiko Masai kya tompen karju kapater tok boma pora hot Banghini aphan ta ke theng ke chok areng hukapi swajok Kania Tokbi ator Miriam rong pipia phan Dipu Medical College and Hospital along si sekilang aphan wanang koklong Arenga hukisonang Miriam rong pipi pen kache thana tengke Dokmuka police station ahem arlualong Raiko Masai kya tompen karjubom apora hot kedamtang pai ni phai thom keparni Thanbang Maneswar Kalita nangli hembang lapen nangli anta pidun long nangli hema sorpen school ahem arlualong nangli hema sorpen inut lo Thanbang phi meklang no kachoklemdo nangli tumpenam sota ajo sang rapet pesi ke ong Nangli hema sorki ajota wangle lahayalam nangli chini nang thanon kalite hem kang sam nang kebeng lupu kalili kalang nangalam karju pater toksi arenga hupasolo Miriam rong pipia phang dokmuka wo si pen ke theng ke chokalam the chethang Rosminya ke latung lindo latung kam heng mata school hem masih piklem school hem aku tu dah hai foto yang sih nak kana paklan betul aku kalau makan tipe gel dah dalam naik aku kalau masar gel kita ni dam kita cok ni aku kalau masih thanu namati mati aku kalau le heng ni tulang bini di paru panu kanang heng nang heng sita ku som se ahok alam tangdelu mati thanding ke sitanang thengera ahok alam than som se inti nang tu so arlo phan so pin so atom ke theng ke chok arom doma Miriam rong pipia phan ke theng ke chok amoho lapen amek lang ikha Miriam rong pipia phan Raiko Masai kya tom ke theng ke chokong thur un e damun e rajok ke so kapang ji lok sido ke so kapang ji ke meja phan Dipu Medical College and Hospital along si chilang momlang Thanbang Maneswar Kalita kang bodera jok Raiko Masai kya tompen
kirika kuruk lapen pin khat rong pi arong ara ratuma phan inut pen inuda phan thana long hangsi karju asai padupon bonta lasto karju asai kapidopona hot thang kalidet ronga swatum anta kisum dunang kokajok rong ara ratum pen kerap kilong cha phan karbiang nong ara phan chuningri Nizang Karbiang long mokuilum ahitia long GT ni phain kora player ni ASDC KSA lapen KNC atum chelang pet pen Assam Sarkar pen Meghalaya Sarkarang bong give and take policy alam pen Karbiang long along le Meghalaya state along kidunji angring kidoko kapothak kachesong asai padopong Sitame laso kachesong aputhak aduya hoya long kido aradatum ningki phodam de alam chepak langsi tong sekot pen pherang kya me phapon Perang kya maya long aduya hoya puthak jongsi komat ni chesong paduponji pulote amithang political party alia phanchot ke claim credit nangji aduya hoya lampen ronga ratuma phan pamang muhedet nangji sita mokoilum ahitia long ASDC KSA lapen KNC atum amaya long amithang political party alia phansi ke claim pon lasi ronga rat mate aduya hoya long kido araratum ningduk lopusi perang kya maya long chethan pon Piniar niladak nilitum mukoilum IT mate bazar along ladak give and take policy labangso ko post ji ko pan nilitum pan may meeting kapaduji ko pan nilitum dak tibok tere mate ki ongdum arat pan nilitum pan hanglo lase labangso against nilitum non het mate non mat kaning jedu nang ko kalam te bang lason hilo nilitum itame Nengkarong lo, mate nelitum stame isi nenga chithe dolo la ahoy mate bangso give and take policy bang nelitum karbiarat mate karbiang longarat stame tunga chikroy dunde la bangso apan sinelitum pan la bangso meeting dak na organize lo kuson sinelitum matalo sitame pini bang nelitum bi take long bang kela dak la bangso abordar alam the mate la bangso give and take policy achikroy dunde mate ka oppose dundi palong nelitum gi thek long bang kela dak nelitum isi a political asong mate nelitum amen punang kokpo ASDC asong ala nelitum si ladak aphian bang ke ala nelitum meeting la buson nelitum ang thek long lok lo nelitum gi thek long bang kela son hilo la bang so mayalong ala nelitum jasmet pet pen ASDC central committee along gi thek ding jasmet pet pen naki hai Daniel Teron Asonta taksi XCM Johnson de na pela sonta taksi ongdung partia long idua tum sialang itum sila bangsu organize up sonang teknik tum tek long lo tek long lo la sila bangsu thak panel tum ning du lo jong si a hok pet pen bordar alam mate la bangsu hoy long hidu kisung non suluk sudah ambong yong si ahok pet kechisong ji pelotang te alang itum parti alam mate parti amen kupedet nangji apen alang itum la parti itu alang itum flag bang nan itum juse der sonten nil tum neng samji asil bang so putak bang nil tum neng duk lo la si nil tum abang ke la bang so meeting apa bang ke nil tum asap su neng ke oi ason sinil tum pinar ni bang ke dunji bang jala son hello ada border along nelitum ke do along bangke nelitum asong do lake akka ahoy ke ching thora mai pudu la pe ni sia bangke ABC pudu la hinia song do la sila hinia song phan nang humri pen la tum pen ching kira pet pa sonte nelitum SDC song phan ningoya de dia podlo la si alang litung ke claim bangke arong tin along gambura long dam pen organize dam lo pini ladak rat ka pacitong ya kan selang litung wang pen alang litung pini ladak mei ke jaya bangke give and take policy alam ke lele pin lo ladak ke alang litung partia le fan si ne litung ke thek dun long lo athema partia le fan ku ne litung ke thek dun long bangke ladak ne litung la nelitum la bangso area long bangke nelitum parti alam cipupe non kita tang bongke bonta pinia bangke alang litum bangke a parti tin phan APSLC asong ya tum phan ka sorsa amuk ha BJP asong ya tum phan ka sorsa
lason se nang man lo la gugulo tang te nilitum la dak ahoy ki dua tungo bangke ning oy nang ko lasi ilitum ku son se ka chisong nang ima phansin nilitum phanang pere nang ye potlo seta non kedam tang piniar ni bangke lason nang pere te kang lilo nilitum phan parti ne gi bung ya lam si alang litum matharong lo lasi lason ge nilitum munon phia bangke nang klem kleda nang po la pen isi nelihin pen kiput hui la helo la non klem tang lo pinap dik pen bangke ahoy la bangso a border give and take policy akachi song lo bangke parti alam badu tawan weder nai ladak ABC la pen aka la tuma ke manga teng pen si la tuma true teng pen si ladak kamaling se ta klem nai athema kidam tang nel tum jiri gindeng along sta memorandum pilo la song nia true pen si nel tum pilo la bangso ka cheng ki cheng wa anta nel tum la parti alam chi pute pin pen si nel tum klem lo la si pini la son ke claim to that abang ke neli tu phanang kaphang no se nel tum chi thek long lo la se rata tum ami thanga khi chi pidam ben pini la da mai nang kar yudun seta non ar ni gam samo porang ge ami thanga ning oi lak ben se ami thanga hem chu oi nang ko la potsi la son a partia tum la son a song tum neli tum a hoy along bate la da border along non pen a prang ge la punang organize ne de nai la hello neli hin pen ki pu dun ye nan malam sopora phan birta mo ington exina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ The Assam State Rural Livelihood Mission is organizing Assam Yarodia Mela for the year 2022 at Difu Club from 28 September to 1st October, where you can also win exciting SAG products like handloom, handicraft, ethnic goods, etc. Also, enjoy and be part of the Puja Culture program along with food and much more exciting and thrilling event from 10 a.m. to 6 p.m. Anyone fascinated to perform in the event like singing and dancing, do contact the below given number. Dihena mo phit puthot birta long wang thuik long Koilamati mission krong thom kache tokpen kilometer 4 bak hello sami langso alang sunpu adima long an GT ni phain kora player ni kapang thera sai nili press club ahin pen ke claim pona birta nili tuma pherang ke pen birta nang pali Nili press club abitu ngatum sami langso alang sunalong kapang thera sai lapen arsik jit kaching waya sai dengpon Labang so asai kideng pona hot sami langso arong asar jali ronghang lapen sami langso alang sunalong kelang charia committee along ameipu lapen tun bangatunta chetongdu Labang so alang sunalong Karbi long autonomous council pen lang chari pame pulote la so alang sunalong nang kelang atom akijoiwa doji On 24th of September 2022, we the Nili Press Club, in short we call NPC, we organize cleanliness drive, come executive meet here at Seme Langso Waterfall, in Koilamati. The purpose of why we organize the cleanliness drive, here we have seen most of the people comes and see the beautiful of the waterfall. But the people, those who come from far away, many of them they don't come in a proper manner. They used to bring the biscuits and some other drinks, and then the bottles and the plastics have been thrown away. So we have seen all this is a very dirty, and we know it is our own responsibility to clean our own area, because it says that cleanliness is next to godliness. So we all the Nili Press Club, we discussed and we did the cleanliness drive with a successful manner. And I, on behalf of the Nili Press Club, NPC, as a Vice President of Nili Press Club, I thank each and every one of my colleagues for coming into one hearts, and we work together. And then we hope, I hope that in a further step we can do in the banner of NPC. So on this platform, I would like to request to the KAC
department, especially the tourist department, to take some initiative in here in Seme Langso, because most of the people, especially from out of the Karbi Anglong and many of the out of the states, people used to come and visit the Seme Langso, but still we are lacking here for rest house and the tourist lodge and many other things, especially the communications. There's a big gap we have. So in this regard, I request the KEC to take the initiative as soon as early as possible to establish a fair manner here in Seme Langso waterfall. Thank you. Ada koilang mati hawar Karbi Anglong dan longnam pati thang long alangsun ada Seme Langso alangsun hano labang so alangsun long Assam all Assam North East apen India Punjab Haryana kape hawar ben kami labang so alangsun apan tidu gelang apan wan labang so alangsun along kinana to mangke kitipangkil konte do ate diskura hom aten porobong aten tidu na langabong kiwarkang kami ada komiti tumben, Seme Langso a komiti tumben ada kitik tanggo dasbin, labang so dasbin nong kewar we atum tudo, asin itum kini, ini press club ahin pen bang ke labang so alangsun, along nang kahumri lapen itum kipangki rasai itum tidak pen hempon lo, lapen itu ladak kiwang pen ketek long, lason hello, labang so alangsun apan bang ke Karbi Anglong Thomas Council pen kelangkon wek nangji, problem pen kelangkon nangji pan, langkon wek nangji kusini kumahin pen nama thapon. Pini Karbi Prime tama biota bangkela pansi kangtonik.